tulam tapajong sabu-sabunyan anco pikiran si umu masa tak terjet boh tapak aduh mak tuan menan gambaran wahai saudara wajib waspada ke mandum insan inengan agam tuhangan muda wajib jaga draw adolon tuan bek tamu ayang dengan narkoba mari kutanya wahai taulan beranti atranyan mandum berata ayo bersatu pebulat pikiran tak berantaskan nyan narkotika menyan kemacunkan kane dengar jang menya narkoba nyan penting lagona membeli panjang canang lun putang karena kamu nyan dibiwate limang menen taja jino ka pegah laju ai intan masalah pesan ke ane tikula mangandi tuban kiban ke palau adanyan nyo kena matuan tinggal gutut la menuraka betul. Ulama umara pesaboh pikiran rakyat pedesaan atau di kota aparat kampung dusun ngan pekan bersatu paham berantas narkoba mehan ditanya salah ngan Tuhan ngan undang-undang salah ngan negara bedah saudara pegat barisan pekang gagasan anti narkoba membeli panjang canang taputan hayawan darian kape tigra betul dituri nyotari pelan-pelan wahai rakan bersiap rijang wahai saudara betul mekru semangat rahmat menghimpun si jua hadelong wahai saudara membeli panjang jino tajatun assalamualaikum wahai saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La bijeh pade asa hati di belang raya negenta mugo hasih pade melimpah Allah Allahu Akbar tubuh pulih resah lamban terpelahai ibadah asa hati di belang raya